Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi no namae wa Hamadu Iburan Faizu bin Yuzuri Shuhaimi. My metric number is C24A1797. My group class is BCK7. Today I will doing the reading test in Japanese. Ohayo gozaimasu, Sakura-san. Oshashiburi desu. O genki desu ka? Ohayo gozaimasu, Midori-san. Hai, tottemo genki desu. Midori-san wa? Hai, genki desu. Tokoro de, Sakura-san, yasumi no hi ni nani o shimashita ka? Watashi wa terebi o mitari, badminton o shitari, hon o yondari shimashita. So desu ka? Tottemo tanoshii desu ne. Hai, tottemo tanoshikatta desu. Tokoro de Sakura-san no shourai no yume wa nan desu ka? Watashi no yume wa sensei ni naru koto desu. Kodomo tachi ni iro-iro na koto o ishita kara desu. Subarashi desu ne. Ganbatte kudasai. Arigatou gozaimasu. That's all for me. Thank you.